toi muna Steve wiya ka dalelo kwisambane numyandaleza indeta dalelo imanda twisambe myandaleza kwimuyukijamba myandaleza shiwe kwataviyampe we kwataviyampe ikakukwasha ne sante yo ne sante mwando wa quick ukakupa bukomo diwidi aleze sakulambo ikakupa bukomo mikupa yobe kala mikomo ikala muntu musante miyampe tala inena kindi isatu chapitre 3 verset 8 ke sakuilamba twajile tupa isamba ibidi donc pas isamba ibidi non pas 7 inamba kokela kala we namba isama kokekala watunangu mumeso ove ave mwine na koki considérer awa mwine juste donc ikole awa mwine wa na sagesse mwine uyukile byonso koki considérer koki tala awa mwine muove meso amba avewa uyukile byonso amba china yehova ne kufunda mina bibi amba pela bubi china yehova donc peneva shi walonga binobi kuitala kwa mwine wa yabe wa mwine nginyi witala wa mwine wisansula kuna wikandija mwa wa mwine nginyi mpata ne kushina po yehova pa kukana problem considamba amba shina yehova ne upele bubi ele mami kwa wetu sakuile kunamba koki tala awa mwine wa sage donc kotilanga awa mwine udi sage koki kala sage kumeso awa mwine voilà ye mo fani kala donc alors ça c'est l'onda verset ni yongia na idalelo usawla i 8 n'est-ce pas mwanda ine namba bike kala ke wupan ke wundapi bike kala ke wundapi ku umbidi ke wundapi umbidi ove ne kutuja kwa mikupa yove donc ke kala ke wundapi mikupa yove donc ke ikakupa bukomo mu sante yove ni ikakupa bukomo mu mikupa yove ikikala sante ke wundapi mungitu yove donc en d'autres termes shiwa londa diwidi aleza ukekala na bukomo wa ukela na sante miyampe donc mukanda waleza uleta bonne santé mukanda waleza uleta bukomo bundapi yo nasa kuila kandi namba yo leta na manyi leta bundapi yo so pipita kuisamba donc ikapita mudiwido ke ilonda shito alonda mukanda waleza mu kindi 18 kindi 18 verset 21 ait sakuilamba amba lufu ne wumi budi mukomo wa ludimi lufu ne wumi budi mukomo wa ludimi wo baswile ludimi bakadia vipa bya donc en d'autres termes kunena kove lufu ne wumi budi mukomo wa ludimi loba